Dasturkondordu tартып көргөзөм. Dasturkondor канча? Кайсылар эже? Ушулар. 150 сомдон. 150. Чоңдору барбы? Канча метрлик керек эже сизге? 3-кө 4 ошондой. Метраждар бар эже, кирип көрөрмүз. Канчадан метри? Кайсы леондар ба? Леондар. 150 сомдон. Эни 280. 280ге 4 болот эже. 280 Барбы? Буналар. Мындай гүлү жок буларчы? Олар 230дан. Ушунан 2 метр алышмак экен. Ушудан аласыңбы? 280 дейин олар. Булар канчадан? 300дөн олар. 300дөн. Булар да 300бү? Букада полный 300. Готовый барбы Dasturkon? Готовый. Готовлар бар. Мына ушулардын баасын айтып койсуңбу? 750 сом олар. 1,5 5 метр размерлер бар. Свет канча свет? 650. 650 дейт. Так. Ну, покрывалдар канча балдар? Покрывал. 950 сом дейт. Урматтуу катталуучулар, салам бардыңыздарга. Мен азыр телефон рядында жүрөм. Телефон рядынан өтүп баратам. Сиздерге Dasturkon чачыктардын басындагы тартканча кетейин. Бул жерде жок экен. Кимики бул? Кимики? Канчадан? Эме майлыктар. Канчадан канчага чейин? Канча сомдон? 400 сомдон 600. 20-лыкпы? 20-талик. Кирип көрөйүн. 450 сомдон, э? Мыналар канча ушулар? 3800. Кайсы? Булар лицевой. Канча ушулар? 950 сом. 950 сом. Булар 2,5. Мына мишка канча? Мишка. Мишка 450 сом. 420-сыбы? Жок, 10 штук. 420 штугу 900 сом экен. Банный чачыктар канча? Банилар 550, 600 харфа. 550. Булар да ушундайбы? 550, 600 дейт банный чачыктар. Эмелерчи мына халат, наборлар банный? 3800, 4000. 3800, 4000ден дейт. Плеттер канча болду? 400дөн дейт. Ушу майлыктар канча мыналар? Канча? 100 сом. 100 сом экен. Так. 850дөн рюкзактар. 850. Булар канчадан? 350дөн. Сумкаларчы садике. Садике 200, 400, о мишка 500, булар 300, 500, 550, 600, 650. Рюкзактар канча болду? Алар 300. 300дөн бö. Кичинекей сумкалар мыналар? 200? 200 дейт. Жаздыктар канча? 650. Плеттерчи? 1200 сом. 650, 1200. 650дөн канчага чейин? 2500гө чейин экен 650дөн. Агыздар оптовый ценасы канча плеттердин? Детский. Оптом 450. Өзүчү? 480 дейт данасы. Постельный бельелер канча болду? 2800 ошол. Китайда, э? Китай оригинал 2800 дейт. Российский Туркменстан жокпу? Жок, э? Мыналар канча? 650. Покрывал 650 плетчине. Плеттер канча болду? 1600, 1500. Кайсылар 1600? Жакшыраак беребиз. Bir kişilik 1300дөн жакшы экен материалы. Да, видеого алып атам. 1600, 1300. 1600, 1300, э? 1600. Буларчы? Булар 2200, 1800. Мына Dasturkondoruңуз канча? Мыналар? 500, 600. Чоңдору канча болуп атат? Канча? 900 дейт.
ошондой. Мындай лен, таза покрывалдар бар экен, канча экен? Бежевый, молочный цветтер. Бир кишиликпи? Bu 2 kişilik mi? Эки кишиликпи, бир Mal 1 миң. kişilik. Буларчы мына? Bunlar 1,5 milyon. Bunlar 1 kişilik hocam. Bunlar 8 kişilik. 2000'den bu. Мыналар, э? 2 Bunlar миңден. sağlamırak bu. Кайсы ушул арзаныраак канча? 900 so'm. 900 сом. Полотенцелер канча болот? Ortançılı bunlar 500 lira. Bunlarda komplekt 500 lira. Ey, бул 500 бе? Normalden aktarıyoruz. Мына майлыктар, роял канча? Çatçık lit soyadı. Лицевой канча? 170. Данасы. Пачкасы канча болот? Açıkçası arzanırak yapıyoruz. Канча кылып бересиңер пачкасы? 160 tane. Булар канча болот? Bunlar 170'ten satıyoruz. Bunlar paçkası mı şu 1700. 700. Булар канча болот? O bandıyla var. 320, 350'den. Бирөөсү 320, 350ден дейт. Майлыктар барбы? Mayıklar var ya. Канча ушулар? 350'den paçkası. Mosul 800 son, 40 son oturuyor. Bunları 35'ten 650 sonunda. Şunlar. Мыналар, э? Evet, şu sarı garip. Мыналар? Bunlar son nerede? Булар Bu bandı, bunlar 320, 350. 320, 350. Банныйлар канча булар? Bunlar 450'den 470, 500, 500, 650. Bunlar salmadı. Салма 450, канча? 650, 500, 550. Люстра катарга да келип калдык. Канчадан балдар? Мыналар. Шулар. 3000. Вазалар канча? Вазалар. 450 сомдон канчага чейин? 3000 сомго чейин. Люстралар канча болуп атат? 4000 экен люстралар. 4000 сом дейт, кымбаттаптыр. Так, ага, хорошо. Булар канча болду? 3000 сом. Бардык, э? 3000 сом. Bunlar ece 5000 sonlar, 9 lampalıklar. 9 лампалыктары 5000 сом деп даждебектер. Кичинекейлери канча? Kişilikleri ece 3200 lira. Мыналарды ба? Ova. Даждебек кичинеси 3200 дейт. Булар канча? 9000. 5 Бул 5,5 экен, э? Алар 5,5. Azma, dojikler derler, ustansı koyup eskilikten. Ушул даждебек канча мына даждебек? Даждебек экен да. Bunlar 8 bin lira. Чоң экен. Кайдан алам эми? Азыр выбираем. Начинаға мыналар қатыралы байыстар. Канча? 7,5. 7,5. Қатырса болады. Ehtiyat қылып, начинаға. Түрттүр. Айтып койгу. Bunlar 3800 lira. Мыначы мелкиор. 7,5. 7,5. Мыналарчы? Bunlar 6,5 bin lira. 6,5 экен. Миңге чейин деп атабы. 48. Мыналар. Var, 3 gözlükleri birim 700'den 4 gözlükleri 2200. 2100 мы төрт көстүктөр. Valla 3 gözlükleri var. Люстралар каталышы. 2200? 2200 дейт. Кайсылар? Булар 2000? 2000. Булар канча мына светочный? Разный. Onları 1800 so'm. 1800. 3,5. Ya 3,5. 3,5 ба? Onları 1800. 800. Мыналарчы? Şunlar 2200 to'yada. Бардыгы 2200. Буларчы? Bu ham 2200. 2200. Бул канча? Onları 4,5 so'm. 4,5. 4,5 э бул дагы? Başlap fotoğraf 4,5 so'm. 4,5. Мыналар канча? 4,5. Fotoğraf 4,5. Эки катар полный 4,5 миң дейт. Люстралар. Нол канча? Нол. 4,5 эки катар. Мына ушул эки катар 4,5 миң. Мына сиздерге көрсөтүп жаткан люстралар
4 jarım. Ne oldu akıllı? Qancha uşular? Ma 13 ming so'raysiz. 13 ming? 6 ming deydi. 10 ming. Bularcha? Ular 3 Jarım deydi. Bular qancha? Monisi 8 joy. 8 jarım ming deydi. 7 Bulcha? 9 ming so'm. 19 ming. 19 ming. Var nedir? Uşular qancha? Ular 4 ming so'm. 4 ming so'm. Ne olur?